Señales de una mujer, An rampal ne kampu ka pagyala sainnya ka. dibujos en mantos, An rampal ne ka witinga di kulwidana sakya ka witingas ni nakaw. estatuas, An rampal ne diwaya ni balna. amuletos. An rampal ne witing lahina diniya ka. Hay señales de una mujer An rampal ni yelya ka tika saina sakke. cual te quiere hechizar An waisa muhine ka didut ni mayam katakat. para que la sigas An witing ya ka duta wat na mayulne. y le sirvas An witing ko duwi kiunat nene. y le pertenezcas. An witing sait nat nene. Según lo que dice la gente, An muy balne karamas yul babawi. se aparece silueta de una mujer. An rampal ni kulwida ka kawe rampal ni yalas ya ka ampo ka pakawat nat nene ka. Por ejemplo, mujer con luz y corona. An rampal ni yalas ya ka ing nene anampo ka paksainas duwi wat nat nene. Y esta mujer dice An yal na ka yulwi. que quiere que la gente le adora, An way sa muhine yang ko yadoy kukulwakat. le pertenece, An witing ka kiunat nene. le sigue, An witing tani ko duwi wat nat nene. le obedece, An witing yul ni dakanat nene. que ella es mensajera entre la gente y Jesús. An rampal ni rang witing yul ni ya ka duwi witing yul ni usnituinat nene ya ka Jesus ka. Que ella es la reina del cielo. An rampal ni witing kulwete witing wale ke dilo ya ka witing ko paras ni sakya ka. La gente llama a esta mujer María. An muhibal na ya ka yuyulo witing ya ka rampal na ya ka Maria ya ka. Y según donde se apareció, An way ampo ko pagkalah na ya ka. le llama María de Lourdes Anap ya ka yuyulo ya ka yang na ya ka Marina ya ka yang ni Lourdes ya tuwe. o Guadalupe Anas ya ka Guadalupe be yuyulo. o Fátima, O Fatima bigya yang ni dowe. etc. Andi mahan ikaw. Por esto hay muchas Marías. Anya ka wake muhim mahna yang ne ka Maria duwiyos mo monoe. Dibujos de esta señal Ana ka wayan ni yam na balnaka. se ponen en cuellos, An witing rampal ne ka din churo kalak dayo lahi witalawi. decoran las casas, Anya ka daw witing na uni na ka big lahi witalalawi. se hacen estatuas de las diferentes Marías. Anya ka daw witing wayan ni mahna yang muisak dayo muhi ko nining nakawi. Esta señal de mujer Ka sain na ka yal niya ka. hace falsas maravillas. Andi mahne ka big lahi wiyam we. La gente dice An muhi ka yuyulwe. que hace sanidades y milagros, Anya ka tiya ka yulo ka muhi na ka rampal ne ka mayang ko ilmay monwe an milagro no ne bigyam ete. pero todos sabemos Akon ya ka tiya ka luy no mayang. que los curanderos y brujos Anya ka tiya ka talde muhi ko didurut niyam yang balnabang ya ka. también hacen señales y curan, An lakat ya ka laktatal matem ne ka tiya ka muhi ko ya ka ilmonwe ete. y en el mismo tiempo te cobran y te hechizan. Anya ka tiya ka witing mismo man ko mayang muisak dawi lalahman namang yakwite. Tanto como los brujos y curanderos sirven a Satanás, Anya ka tiya ka laktatal matem ne muhi ko panabasyam yang tulobal na ka rampal ne muhi ko dut niya matulo ete. asimismo estas señales de una mujer An kaput pal ni kiti ya ka sain niya ka yal na ka kaput maniking kawe. sirven a Satanás, An rampal ni setan tani ko likite. y detrás de estas señales es un demonio. An ya kapal ni laktatal matemeta ka sain niya ka rampal ni piritut na swarga mo. La Biblia dice en el Evangelio de Mateo, An Bible yak lawi mayo lo Mateo yul nikaw. en el capítulo 24, versículo 24, Ang kapitulo 24 verso 24. que se levantarán falsos cristos y falsos profetas, An rampal ni kiti yang ayang ki koduwi kalaw na karang kite an yang yul ki kadahu bikyul na karang kite. y mostrarán grandes señales y prodigios, An yakat ya kanamang nakana karang ite sain nunuh ni balne kabe. para así engañar, An yakat ya kamuhi ko nining nakana karang ite. de ser posible, aún a los escogidos. An yakat ya kamuhi walyak na balnabe yakat ya galas diul na karang ite. Escuchen lo que dice la palabra de Dios An rampal ni kulta daka ampo witing yul ni ko yul na sakyaka. en el Nuevo Testamento, An yul wisam kaw. en el libro Primera Carta de Juan, An primera carta de Juan ko yulwe. capítulo 4, versículo 3. Kapitulo 4:3 kaw. Y todo espíritu An pirit balnaluya ka. que no confiese a Jesús Kiwi rampal ni padin yul wasakatisas kaw. no es de Dios. Rampal ni papang ko pakawasake. Y este Anaka dinaka. es el espíritu Rampal ni pirit kaw pakat.
del anticristo, Rampal ne ke ka Jesus Christ ko pakawasake. del cual ustedes han oído que viene An man na paddaka naman na tapamanako ay sa kaywaya ka. y que ahora ya está en el mundo. Ana ka warna letak sawa kat patsakite. O dice así, Ana yulwe y todo espíritu an way sa pirit balaluya ka. que no confiesa Witing ko pa yun tinipas ko yulwa sakat. que Jesucristo es venido en carne, An rampal ni kita Jesus Christ ko pagkaywa sakat. no es de Dios. Rampal witing ko pagkawasak iti papang ko pa. Y este es el espíritu Anaka ke rampal le pirita ka. del anticristo. Rampal ni ke pirit ko pagkawasa mo hiniya ka. Y en la Biblia, An Bible yak lawi yulwe. en la segunda carta de Juan, Ang segunda carta de Juan ko yulwe. dice la palabra de Dios, An Bible yak loapot yulwe. pues muchos engañadores An muy mahne alas yul na nakarangite. han salido al mundo An sauna ko pagkalalah na kite. que no confiesan que Jesucristo An way sa mo hiniya ka tinipas ko yulwa sa mo hiniya ka. ha venido en carne. An rampal le witing mo hininuhnet kay na ite. Ese es el engañador An diya ka ki alas yul yang ite. y el anticristo. An rampal le tanit ko kaywa sa dini yakat yaka. Ustedes, An man na yaka. los que tienen sus Biblias, An Bible do tama na yaka. ábranlo conmigo Ano kurah tatala. y vamos a leer Kawar na pagyul di taldan. lo que dice la Biblia An Bible yak loang po yulwa yaka. sobre las falsas señales An rampal le di daw dini yamoy kaywa dini yaka. y falsas imágenes An rambig di wayan ni balalay wiyayam wa dini yaka. que se revelan y aparecen. An rampal le witing muhnit ko yak lalawi an talalawa dini yaka. En la Biblia, An Bible yak lawi yulwe. en el Nuevo Testamento, An yulwi sam ko yulwe. en el libro 2 Corintios, An Corintios bay nivel ko yulwe. capítulo 11, versículo 14, Kapitulo 11:14 ko may yulwe. está escrito, Anaputol na sakke. y no es de extrañar, Anaka di na katringsar da kara sakke. pues aún Satanás Ang kasetan bek. se disfraza como ángel de luz. An rampal yakat yaka witing ing ni yaka gingsal kapating ni bek duwiyos monwe. Pues muy claro lo que dice la Biblia, An yaka wak Bible yaka clear may yulwe. que Satanás puede disfrazarse An yaka wak yulwe te setan yaka rampal ne yaka ing ni yaka duwit talwan ni kulwe. como una estatua de luz. Ang kaw ne yakat lak di tal darang tem ne kat yaka didurut ni dine ko kawe. ¿Y sabes qué? Anam pukat Satanás no quiere an setan yaka wanta wasake. que la gente conozca a Jesucristo. Rampal ni ke yulwe mo yaka dihas kresko tal ni awasa yulne. Satanás no quiere An setan yaka wanta wasake. que la gente sea salva An muhibal na yaka prila ni duni na wasa. y que tengan la vida eterna. An muhi yaka prila ni kiwi dunat ni nawasa yulne. Por esto hace todo lo posible Yaka wak diluh ko yaka witing pasikat kawilik ke. que la gente no conoce, An muhibal na yaka tan kadu wasake. no ore, An rampal minit na yul wasake. no busque, An wawal wasake. no siga a Jesucristo. An rampal Jesus Christ ko wawal wasake. Por esto Satanás se disfraza An yaka wak seni tanak yak lawaya kawak. como una mujer de luz An rampal yalla singni ni dua kapatyam kwite. para que aparte An yakat yaka layu isait ko lanat nene. y distraiga An yakat yaka dibal na kainat nene. y desvíe An yakat yaka muhi yaka sawi yakat yak laknat nene. gente de Jesús An muhi ne balna yaka dihis kau pagawas sa balna. y de verdadera salvación. An rampal ni kite witing ko walik prilane sakyaka. Si obedeces An way sa muhi ni layu idua kat. lo que dice una señal de una mujer, An way sa yal ni yaka sa inni balna dua tem ni kat. estás obedeciendo a Satanás. An rampal ni yaka sa inni mahan yak way sa layu idua kat yaka setan ko witing set ni kiwi. Pero gracias a Dios Kau na tingki hat ni ke papang kau. por la Biblia, An Bible ulik. por la palabra de Dios, An papang yul ni ulik. es viva y eficaz An rampal ni diram dini dawa sa ban kay raban ke. y más cortante An rampal ni yaka. que cualquier espada de dos An filos. rampal ni yaka isni parayam ni yaka mayang ko sakye. Penetra hasta la división del alma Rampal ni ke mansol makat kiwikawite. y del espíritu, An pirito likira. de las coyunturas An rampal ni lauta turuk na likmanyaka. y los tuétanos, An rampal ni mayang ma ke mamoy kikat yaka.
es poderosa para discernir, An rampal ni kite pasiko pakawe sa kite man mo himakaw mayolwe. juzgar An yekus na tampat na yulnat niniyaka. los pensamientos An mansol makat. y las intenciones del corazón. Aman sins makat ta isa kulta manyaka. La palabra de Dios An Bible yaklawe mayulwe. tiene el poder de destruir mentiras An rampal ni yulwe te pirit dudut ni yuldi bal na yaka. Lahwi rungkol rungwilanat nene. y toda fuerza del mal, An pirit dudut ni bal na paras ni yaka. Lahwi na ikulanat nene. todas acusaciones An way sa muhin yaklaw witing kodut ni kulwayaka. y todo orgullo An way sa witing pas ni duwayaka. que quieren impedir An way sa yulni ni wantyaka. que todos conozcan a Dios. An way sa muhin ni bal na luyaka. Pawang kotal na nat niniyaka. ¿Cómo puedes discernir una falsa señal, Ampo ko pagmankulta da kame diram hawasa din nila hiwe mo ay katalnat nama. un falso prodigio Anway sa din diram kapatya mo adil ki katalnat ni niya ka. y un falso milagro? An ram pala diram din nawasa la hiwe mo alik din niya ka. Pues según la palabra de Dios, An Bible yaklawe may yulwe papang yulne. esto es fácil, Anaka din nagarampal ni ke. porque Satanás no quiere An setan ya kawanta wasake. que la gente conozca a Jesucristo, An muhibal na ya ka Jesus Christ ko tal ni nawasa yulne. pues todo lo que roba la gloria An rampal niya ka ingni ni nuh niya ka malwasak ya ka. a Jesucristo, An Jesus Christ ka. todo lo que niega a Jesucristo, Way sa mo hiniya ka Jesus Christ ko want nawasaya ka. todo lo que se levanta encima a Jesucristo, Way sa mo hiniya ka Jesus Christ ko want nawasa mo hiniya klawaya ka. todo esto es falso. Rampal ya ka mo hiniya ka witing ka pa kawasake. Aún sea un milagro, Ano ya ka tiya ka sa inno niya muarang. una señal, Andi sa inni bal na ka muarang. un prodigio, Ang di no niya muarang. si no le da gracia a Jesucristo, An way sa mo hiniya ka Jesus Christ ko ting ni kikalawasakat. es falso. An rampal ni diram mo hinawasake. Si una señal, An say na siya ka. un prodigio An rampal ni sa inni bal na lahibiyam waya ka. o un milagro An yakat yakarang work bal na siyam waya ka. glorifica a María An way sa mo hiniya ka witing ko yal niya ka tika duwiyos mo waya ka. o un Santo Martín An yakat yaka di semen ko lahi di mami kitul daya ka. o un curandero O yakat yaka mo hiway sa dut ni kulwalik mo hinet lahi di mami kitul dakat. o un hombre o mujer. O yalal karang bik. Esto cierto es falso. An rampal ni yul tayo ngiti way sa mo hiniya ka yakat lahi minitulwa mo hiniya ka rampal ni alas yul yang aske. Todo lo que niega a Jesucristo, Way sa mo hiniya ka Jesus Christ ko want niya wasaya ka. que es el Hijo de Dios, Rampal ni kiti yaka papang walang hausake. y Él es único Salvador, An mayang no mayang ite muhes la prima yak na yaka. pues todo lo que niega An way sa mo hiniya ka want niya wasaya ka. o menosprecia a Cristo An way sa Christ ko dut ni kulwaya ka. es espíritu contra Cristo, An pirit yaka rampal ni Christ ka rakawas sa mo hiniya ka. pues es espíritu An yaka pirit niya ka. de anticristo. An rampal ni ite Christ ka rakawas sa mo hinike. Así se puede discernir cualquier señal. An kapot yaka lakta talma ite ay sa sign ni baladuay waya ka. El Evangelio An witing yul niya ka. dice que Jesucristo vino del cielo, An rampal ni yulwi ite Christ yaka maya ko pagkaina ite. que Jesucristo An Christ yaka es el Hijo de Dios, rampal niya ka witing wala ni siya ka. que Él murió por nuestros pecados, An rampal ni kiti mayang mapanis ki yuli daw na yaka. fue sepultado y resucitado Rampal ni laywi tutum naran ko naliyak law naran. por el poder de Dios. Rampal ni witing paras niya ka papang duware. El Evangelio dice An witing yul ni ko yulwe. que Jesús An Jesus yaka. es el único Salvador, Rampal ni kiti witing yaka prima yak na mo hine. no hay otro. An muyog dis ka ke. Y el apóstol Pablo dice An witing walanis bala walyak na yaka Pablo yul naran. en Gálatas capítulo 1 versículo 8, Galatas 1:8 ko yul na day.
Pero si aún nosotros Anaong ikmayang yakat yaka. o un ángel del cielo An yakat yaging salas yaka. os anunciara otro evangelio, An witing yul ni ko pagsait ko kalahawi yul wadi ni yaka. contrario al que os hemos anunciado, An ram pal yakat laktatal matem ni kat yaka witing ko pagkaiwasake. sea maldito. An ram pal ni yaka yakat yaka dut ni pal ni yulwe witing yul ni kul nasak yakat. Esto quiere decir, Anaka yul ni want yaka. sea blasfemado. An ram pal dah kul wadi ni yaka. Maldito el que predique un evangelio An way samuhin yaka witing yulul nasak di ni yaka sait ko kalahawi yul wadi ni yaka. sobre una mujer o un santo, An way samuhin yaka semen ko duwe an yelas ko duwe minit yul wayaka. o evangelio donde no dice claro An yakat yaka witing yul ni ul nasak yakat yul wayaka. que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ram pal ni ke Jesus Christ yaka witing walanes no huni pal ni ke. Jesucristo, quien vino del cielo, An Jesus Christ yaka maya ko pagkaina. se hizo hombre, Ram pal ni al kaput kalana. predicaba sobre su Padre An ram pal ni ke witing yul ni yaka papang ni yul ni sumalwade. y sobre el reino de Dios. An ram pal ni king nila ni yaka yul narang. Jesús perdonaba An yakat yaka padin di mun narang. y perdona nuestros An pecados, ram pal ni mayang mapanis ke kadawak dis narang. sanaba y sigue sanando toda la gente. An ram pal ni ramu yakat yaka prilani duduwarang. Jesús echaba fuera los demonios An ram pal ni rang disas yaka pirit dudut ni balakang wiyakwarang. y solo en su nombre, An witing ayang ni kuwalik. hasta ahora, Anaka war ni katyaka. se echa fuera los An demonios. ram pal ni pirit dudut ni balakang wiyakwe. Jesús libraba y libra An disas yaka ram pal ni prima yak na yaka mayak na ke. de todos los vicios, An panis nunuh ni kaupak. mentiras An alas yul yang bal na kaupak. y hechizos. An muy way sa dirut nila yang bal na. Jesús nunca predicaba An disas yaka dias ko big sumalwasarang. sobre su madre María An ram big witing ayang ni itang ni Maria hayang ni kau. o sobre un santo. Anaka yakat yaka santo bal na yang ni nakaw as ko big duwasarang. Jesús fue crucificado Ram pal ni yaka disas yaka dos prih ni kolawi papana temne. por nuestros pecados. Ram pal ni mayang mapanis kiyul ni rang. Fue sepultado, An ram pal ni lasman ito'y bitutum na. fue resucitado An yakat yaka yaklaw na rang. y vivo en su cuerpo se fue al An cielo. ram pal ni witing mo hiniul yak yaklawe maya ko kiw na rang. Allí reina para siempre Han yakat yaka ban kayra ban panikaw. y todo está bajo de sus pies. An ram pal ni ka witing kal ni dinit yakat yaka warala dilo yaka sakke. Solo Dios Padre An ram pal ni yaka papang witing walanes. le está sobrepasando. An ram pal yakulik bayak wasakke. Amigos, An kal talyang. todo de Dios es en Cristo. An ram pal ni papang ko pagkaywa dini yaka. Disas kray. A través de Cristo An Christ kaupak. y por Cristo. An Christ kaupak. No es difícil discernir An ram pal ni lakta talma dini ka dias dini tihini diskake. lo que es de Cristo An way sa Christ kaupak yaka. y lo que es anticristo. Ram pal ni ka witing kaupak kalahwa sa mo hinibal na yaka. Está cierto Anaka dini yaka ram ke. que las señales de una mujer Anya ka sain ni balek yel kaupak. son del espíritu de anticristo. Ram pal ni yulwiti yaka pirit ni yaka disas Christ kaupak awas sa mo hinike. Queridos, An kal talyang. apártense de esa falsa imagen de Satanás. An mana yultay yaka pirit ni dut ni yaka setan kaupak kayway ka data na ko alahwa. Dios dice en la Biblia, Papang yaklawe yul ni ko yul na sa ke Bible kaw. en el libro de Isaías, Libro de Isaías ko yulwe. capítulo 44, Capítulo 44 ko. versículos 9 al 22. Verso 9 ko 22 kat. Como el hombre torna su sobrante Analya ka yulwe te ampo ko pagdibal le dakwidana sa kya ka. en un Dios, Anyakat yaka papang kaw. en su escultura, Anyakat yaka layo ampo yul na sa kya ka. se humilla delante de ella, Anyakat yaka witing muhunit ko yaka sawiyakat yak lakwaya ka. la adora Anyakat yaka witing duwi yulwe. y le ruega diciendo, Anwiting yaka witing ko yulwe. líbrame, que mi Dios eres tú. Anyakat yaka yulwe rampal le priya yak takat man ki papang kimanite. ¿Por qué los hombres y mujeres Ampo kat yal yaka al yaka.
y niños An wala bisyaka. se inclinan y se ponen a su rostro Ampo katwiting yaka witing dinit ya limba babahwe. bajo de una estatua de palo An yaka pana dinit ko do limba babahwe. o yeso O pa sementas kau. o barro, O yakat yaka sa uso baswayan ikaw. si Dios dice en la Biblia, An Bible yaklawi yulwe papang yaklawi yulwe. en el libro de Deuteronomio, Ang Deuteronomio ko yulwe. capítulo 5, Kapitulo 5 kau. versículos 6 al 10, Verso 6-10 ko may yulwe. no tendrás dioses extraños Yang kau pagdiuk do tayus mo munwen hite. Witing kau pak. delante de mí, Andyan kau pagdiuk do tayus mun nahite. no harás para ti escultura, Anya kat yakayang ko pagdiuk wayan ni balado tayam nahite. ni imagen alguna Andi wayan ni balna. de cosa que está arriba en los cielos An maya ko sakyaka. o abajo en la tierra An sawa kat sakyaka. o en las aguas debajo de la tierra. An sauna ka dinit ya ko was dinit ya kau pak. No te inclinarás a ellas An witing ko do talimba bahana. ni les servirás, An witing ko do tawauna. porque yo soy Jehová tu Dios, Kat yang ki te rampal ni ki te kapapang maalas no huniyang yaka. fuerte, An paras ki do tayang. celoso, An rambe kag mamat nan tayang. que visito la iniquidad An rampal ni didudot ni balagwat tik talayang ite. de los padres sobre los hijos An rampal ni kag papang ni nawala ni nabiskarak. y sobre los terceros An las di ni yakat yaka. y sobre los cuartos An yakat yakarung ka yakat. a los que me aborrecen, An waisa mo hini kyang godehya ata yaka. y que hago misericordia An waisa mo hini yaka dah kulwa mo hini yaka. a millares An mo himahni karang. a los que me aman An waisa yang kuya kulwa mo hini yaka. y guardan mis mandamientos. Yang yulki bal na yaka lahiwiduang hite. En Salmo An salmo ko yulwe. 115, An 115 yakat yaka may yulwasak ke. versículo 4 al 8, Verso 4-8 ko. se dice, An yulwe. sus ídolos son plata y oro, Rampal ni kiti man lahita mamatyul taman yaka cool pisas ki an yaka cement pisas kite. obra de manos de hombres, Anali yaka lahiwi witing ting ni ko lahiwiyam na ite. tienen boca, mas no hablarán, An tini pas duwi ko na yulbawa sa kite. tienen ojos, mas no verán, An minik pa duwi iti ko na ditalawa sa kite. orejas tienen, mas no oirán, Tapan ni duwi ko na didakawa sa kite. tienen narices, mas no olerán, Nang ni tagduwi ko na didakawa sa ki. manos tienen, mas no palparán, An ting ni duwi ko na kat yaka tingtiswa sa kite. tienen pies, mas no andarán, An kal ni duwi ko na watwa sa kite. no hablarán con su garganta. An yakat dinit suro dias ko bikwargyam wasake. Como ellos son los que los hacen, An rambik witing na ilahwiyayam wala ni ko. cualquiera que en ellos confía, Way sa mo hinit yaka cement ni ka 2 minute yulwaya ka. la Biblia llama a esto An Bible yak lawi yulwe. idolatría. Rampal ni kite piritut ni ko lahwiyos munwaya ka. En Gálatas 5:20, Kalatas 5:20 ko yulwe. la idolatría está acompañada con hechicería. An way sa mo hinit yakat kulwa mo hinit ka rampal ni piritut ni ka yakat yaka warkya mo ite. En Apocalipsis 9:21, Apocalipsis 9:21 ko tala. las imágenes son gemelas con los demonios. Rampal ni yulway sa mo hinit ka cement community yulwaya ka rambik didudut ni ka ragduwe watwe ite. Y en Apocalipsis 21:8 Apocalipsis 21:8 ko yulwe. están los idólatras An way sa mo hinaya kaya katwali ka biduwasak mo hinaya ka. en compañía de homicidas, An rampal ni didudut ni balnek yakat sakite. hechiceros, An way sa didut ni lahwiyam yang yaka. fornicarios. An way sa ditatas kiyam mo hinaya ka. Y dice la palabra An Bible yak lawi yulwe. que los idólatras, An way sa mo hinikulwaya ka. su parte será An way sa mo hinaya ka witim paiding ni awiduwa mo hinaya ka. en el lago ardiendo con fuego y azufre, An rampal langgat kuhas dalwasak yakat duwarang gete. que es la muerte An segunda. rampal ni yakat yakat tato na wakuha binasak yakat yakiwikana karang tidawna. Amigos, An kaltalyan. ya no más An nakawar ni kog mailtang. se deje llevar por adorar imágenes, An wanay didudot ni balalay tamamat na yulwini. estatuas, An cement balnakaw. dibujos, An diwayan ni balnakaw. santos, An yakat yaka mamat na yultama na mo hiniyakat.
da toda la gloria An yakat yaging ni kalata maneka. y honra An mamat na yulta maneka. al Padre An papang kau. y al Hijo Jesucristo, An rampal ni ka Jesus Christ walanes kau. nuestro único Señor An rampal ni ka witing wale ke making ke. y Salvador. Rampal ni prima yak na mo hiniya ka. Kawaran mani pirisakat man na kumana yul ni kiwantiang ampo ko pag Jesus Christ ya kayang mo ko kay war kasyam na mo hiniya ka. Antato na papang tala sa yang tem ni yakat yaka ramas yang mo ko yaka dias yul ni ikat bikul ni ikat bigsinski kat yaka di mah ni kulaktik talayang rang. Kau na akawar ni kat yaka Jesus Christ kaywi yang sol ke ko kana tem ni kat yaka dibal na luhiya ka rampal ni wirih na walik ke. Yang ampo ko pa kaywi papang tani talning ya kamana yul ni kiwanti yang imiki mahakibal na. Kat Jesus Christ tani walik ke prilani sakya ka. Witing ko pag walik ke dilo ya kiem ni kaywe. Dok yang akawar ni ko pag di talning di ni ya kamana yul ni kiwanti yang. Yang tato na warkas duta yang rang work ni bal na ya ka. Muyas ko bigah kakawar ni kat ya ka. Nudi munta sa yang ke. Muyas ko biging ni ko bigyakta sa yang ke. Kung naakawar ni katya kayang sol ka ko kaywi yayul we akayul ni akayul tahyaite. Kat mayang mawas ki kawya ka, mawas ki katya ka, amakwas niya katya ka, o pabal na luhiya katya ka, manlak tatal matem ni katya ka, muhapya ka bay sa maalah wa sabang mayang, abang mayang, andihas kraisyul ni kadiram din ni sumaldatem ni katapya ka dah kapat kukulwe. Apya ka yulda tem ni katya ka, yakabal na lehalas yulyang kimayatwe. Kau na warale rampal ni lakta talma tem ni kat yul witing yul ni ulna sakya kat dini ya kat yaka mal ditahi da sake an minit kau bekil da sake ampu sakya kat yul na at ni yaka. Yang waramani mana yul ni kiwant yang temas kiw narang awaras ko yang tato na palni yang sol ke Jesus Christ ko ana yang tem ni yaka yang kulna yang rang waramani kau pakai ka yang yelas papang heklaw wa ya wal yak nakalda kayang itingkat yaka puknita yaka aman ako yelas kay narang kamyo ngas ko yelas kada wi kay na tem ni katyaka parak ni yelas parak ni kana anya katyaka muhni yaka pintura kalkah narang anya katyaka tal na yang rang rampal na siya ka mayangampo Mary wayanes do de mami kityulde kapat nah muhini as kay narang kamyong ko kada we kaya klak na tem ni katyaka yang ko yayol na ay sayul ni yang ko pagyada ta alah wa mahayat na Yat na tem ni katyaka yang yakapat yakapat kay ng evangelyo panis ko yakapat damay kaput yakapat iwikawa na yang rang iwik sol kilana yang rang sol kilana wit yang puknite ka niging kana tem ni katyang yakayul na yang rampal niya ka katolik tani ko pagdati kalahwalik yang bahang kadina kasi may kay dem Mary wayanim kumikit yul tayong ka kay puknita ka niking kawe da bahang warala yang evangelyo panis ko pagawa sa wakike wanay dati kiwik katolik tani ko wanay hawak kikitik yul na yang rang yul dating kat puknita ya ka niking kana tem nikat payahla daw ko ba yamaduna yang rang yang kul na yang kalay dirang dini niking kana kul na yang rang kung na last man ikat laktik tal na yung tem nikat Bible yak lawi yulwasak ke sawakat an was dinit kau pa an mo saw dinit kau pa kuwa ka 2 minute na yulway ka kapat na hiyam na hiti yulwe do waral yakat laktik tal na yung tem nikat yang aka ay sa yul napod ni king kabihat na yung tem nikat last yakat yaka yang sol ki ko daw kapat kul tek dudas do na yung rang dudatek yang papang ko yul na yung rang papang manyak lawi ram yaka yalas yawal tayak naman kat manyak ram di yala ka yalas yaka ingni ni yakat yakayatan kat man ko matal ni kiwantiang kat ay sa yul ni aman ako kaput ni king kanaya bang warala ka war ni ko pag man ko mayol teng warale man tem mabal na kilpiamunta yakat daw kyang yaka mah ka war kwawan ang war kawi tikyul na yang yaka manina ni king kawi de ka rampali tadut nila hinayang kat ni king kata an rampali man tama ko pakalahwit mistik tak na yang kat bek akawar ni ko pag nuya munta itigyul na yung tem ni katyaka yakawar ni katyaka wane puktauk yakat ni king kana rampal ni katyaka Jesus Christ dos prih ni ko blawi papana tem ni katyaka ampu iting dos prih ni ko dala ni wahuna yaka kaput kayo puk ni teka aman ako ni king kana aman ako ting ni yaka dos prih ni pana sa kaya dawi yayol na manang kayal ni na mayal ni ako lahta dumaya
o yang tingki pana sa kakahuya ka lehta dumaya yang kiyat na dos prehni ko ya papana mo hiniya ka an yang ko yado tawat na yang karaka yang kidu tawat na makat akawarni ko pakke yado tawat nat na maiti yayul na temni kat yaka payahla na temni kat yaka yakawarni kat yaka witing ko ting nikiyak na yang puktauk yaka tato na sol kilane nga warni kat yaka niking kana yaka manine yakas yaka pakwarele las yakat niking kana amanine yakat daw keng waltik tal neng angka yaka dutik yusmon nat nike ko na warlas mani kat kultik iwingkat ting ni pasko dos prihni ko lawi papana sakrang yaka kulneng temni kat yaka rampal nikiyul neng papang ko duwi wat nen yaka di bini asyam ni yaka yaka wag mo himahni ko yaka waramani kat yaka semen ko mami kit yul yaka rang kapat kulde kat manlak tatal matem net bible ko yul ulna sakke an waisa birang man sol mako kulta man din yaka an yakat yaka mamagpa ko namang kawarang kite an yakat yaka sain nuno yaboy namang kawarang kite daw yakat daw karal mo himaya yaka masins ki balakwatem ni kat yaka rang kapat kulde an yakat yaka semen pal na ko mami kit yul yaka dada sakke yang asyang rang sa tadibani yaka yang warkas duta yang rang ibig semen babang yakat yaka wasita yang rang yakat yaka supkahtek yakat yaka yayol ba warang kapat kultik yamaduta yang rang priya sunas kawit ibig sementas kulehtik wasiki yaka yang uba yaka yamaduta yang rang kat yaka pinil lehtik rumtik lagi kat yaka yayol ba warang kapat kulta yang rang kono warale salmo 115 ko mayul wakapot ang katene pas duwe minik pa duwe tingni duwe an sins nila na yaka talmatan na yaka lauta wirita lama talma kat yaka pasya ko le yaka sulihinas kiti yulwe bang yakat yaka may muhimahni yaka ram kapat kulde yakat yaka mami kit yulde ko ni miki mahakibal na aka yul ni mana yulda kalak di taldarang tem ni kat man lakta kulma tem ni kat yaka man yulma ke aka dina ka yaka yulwali kale dahu yulwali ke aka yulni yulwale muhibal na kumay sihni talawi yulwe aka yulni yulwale bible ko pag naiko kalahwatalik ke iti apa piaga kulna man ako duta na make ko na Jesus Christ sayang ni ko wara mani pirismana yultay nga ka diram dini ulna sa kaya katyaka mana yultayang way sa mo hiniyaka alas yul na ko pagkalahwa sa katyaka alas yul yang yaka pani katyaka kulwalik karangite ko na way sa mo hiniyaka diram dini kulwa kat diram dini yaka kulna karangite ko ni miki mahake Bible yaklaw mayul we Jesus Christ muhyasbek kuhko kiyo na wanta wasake muhibal na yaka luih ko yaka diram dini talwin utak nat nini yul ni mayul wasake waramani kat yaka bang man na kumana yul tayang papang yul ni yaka lahta tala prilani duta no papang yul ni lahta talma teben prana awa make papang yul ni kalahta dumakat witing wale ke alas lasawakat kayo mayang ma ka witing ma ki yul ni may suhyak na yaka mapanis ki yul ni yaka wak yang dital na yang dinibal na waramani kat yaka mayang matawan kikaw waramani kat yaka right ikaw pakyaka ahtamak katunawalang katyaka kaywasak ye senyal nunuh ne kayamuya tuwe sement bal na yaka sement ya kuy bilak daw kaya muhiya ka sanidat duduwa tuwe sement ya kuy bilak daw warala yaka ide sang marting hayang ne kududa we dikas na lalahwi ahawak yaka muhsig nis kalyamuya tuwe kono yaka bal ne kimiki mahaki bala dutni dakamana ang keman na sol mana katyaka tihini mana barwe kono papangayang ni kumana yulteng sement bal na mamat na yulta manayog mahkanay ko data lahwa papangasang ban kay raban pani pangyaka waraan yahan yaka ban kay raban pani pangyaka tika duwi wawnat nine plastiko bal na yaka mahkalawe busnat nine sement bal na yaka lahwe mahkawas ko rumok nat nine an sement dudut ni bal na yaka di mayang mau kipas ko dias bultos kalawasak di ni bal na yaka lahwe traital de sait ko lade an disas ko kulna at nine yaka masol ke lawe riditak nat nine ka disas Christ yaka kaywe an kaywe witing yul na yaka ban kay raban ke bangimi ke mahake bal na traital de riditak na ng analas sangkas ya kaban kay raban mabas ko pag yaka saupas ko kawe mabas ya kat yaka yaklaw na mo hini yaka wanay kaywarang kay para mas mayam na kaywa yaka kaywe yang anman ko mayuy na at niniyol ne bang Jesus Christ sayang ni kau tingki manite ang akamani pirisagat. Amen.